Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hakato kawe ka video ngalaplat ka jinglet kem nyang plang bat bun ki ba kren ben bat ki ba umba bamsi lane ba jelangoi ndre kim tipat ba unyang plang ulong ban bam bat ubang bhala dangi bam te parlok hakane ka video ngan pen iya pi ka rukom pen khu ki snyu dung nyang plang hashwa ba pen siat bat ban bam te parlok singa ba pen page bhaya kane ka video na bas jang shabakut khnang ba pen tip bhaya ka rukom pen khu ki nyang plang. Halo para bro, tim tangadon halenti jong kene kakper, bat ngamut ban lek sati serum, namar ngamut ban lek penkut ya ki nyang plang ya kabang layu ban kem menin, te perlok ap ngan pen iya pimo ya ki nyang plang ya kabang layu ban kem menin, ngalabu hang ne hapok kriye, ngadon arteli ki bilor plastik, pej ne pej perlok pej ceuneu kenyang plang ngaladeban imit ken ngaladeban imit te lok hambang da penkut ru da bam sibit marba ki layu ban ete kila et lut no ya ki plang te don stang ki klen sudah kini kila bang ken sibit da bam nrei ningkong haban penkut shwa ban bam ken haban penkut shwa ya kini ki snyu te pen sayu i perlok ya karukom bangangan penkut ya kisnyu jong kini kenyang plang. Te perlok wat nom skipan page kan ka video sebahan page bhaya kan ka video sepang ka jing penkut nyang plang jonga. Te perlok lada PUI kum kito ki kenyang plang te sa yakem bat kilong ban bam kum kito ki kenyang. Nrei pihaban page bhaya karukom penkut namar ba lada pibam kulmar em lada pimpat la ban penkut gitu gisnyu kan sa dajbut ken kan sa dajbut kan sa penpang ka situr pi dia perlok sobha ba de syak sipar mau perlok pek ini kenyang perlok kalau bulang bersiap kene kalau wilang bat umru pek tapi pun kene lah syok lang umbat kini siap teruk pek teruk hadu bana kut kisnu adalah kut kisnu te kelong ban siap kelong marsiat na kamnaban bang jaga kriya tongdo kamdere ka kriya bukan jaga kriya bukan ro ada lapan dai hai ki neki ki sikem ada lapan pen dai tha te ki long kan ban kenduk kenyang ada kidon ki blue bahe kunto te kin like ni kenyang mlong re ban kenduk kenyang ku sang ki kriya ki ba long dai tha neki sit sang tum kita ki jak kriya parlo pet parlo pet kenyang jelas langkut baiklah sangkut kisnu jong kenyang baik wajan long ban penengkam nakam kapan siap dengan kendruk saya sepang perlok andala dep kendruk une sirau dengan kendruk sa utai wei bilor une bilor udai nakam ta une nya badan hok kri
Te no bilor nga sa yang sibit pet lam don kine ki kau plang. Kine ki et jong ki knyang plang pe. Namar ngala imi takadaw perlok kila et ne. Te kila bang hagen da bam namar ba kila dep etem kila don tang ki kleng sudah kine ki knyang plang. Pe perlok kine ki knyang kila kuj ha pe. Pe kila kuj. Te mta perlok kan buk bahaya kakri hak kane jaka badan baik dengan kata gini kecil dan kurangnya dengan jib hajai gini kecil baik kira super dengan lor kemudian deh terus hakan gitu. Pet kini perlok ki nyang plang ki bang ladep kenru nau newe bilor. Pet. Demta don sa unewe bilor u bang ampat dep kenru. De perlok pin saya ki nyang plang ki bang ngangat kenru na unewe bilor jing tap rongping. Pet june bal dep kenru bat pet bang perlok. Kim don sil sire la jak lu kisni. Pet. Wow. Masa perlok kan kenru saya kini nau newe bilor. Pet perlok pet. Ngelabu kini yang kelang apa kakri ringkat bat kisiak nang ba kini yang kelang kini kut. Yang kakri perlok habra saya jurung kini haba kenru kini yang kelang. Dia telah tentang umbat sawi umbat ke. Sawi umbat kenru. Dia perlok haba kenru yang kelang em. Hap cek artat hatu kisnu kidang don kumnone. Dem tangan cek ke kini kidang don suram oh dang don mulumala. Dengan kenru sa Sipang ngan sakat ikini kinyang ada kila kut kan baik perok baik kila kut indon sini baik lalu di sini baik kila kut subha perlok pun kut yang pulang kan tang ba ataupun di jenjari ke sitom perlok nomor hap kenru hap long hap pengu ni ya kamet lu tak kadau ka bang sungai ka labun di nyang kan ga kenru tang kine kendiat lu ani la ni siap teh macit taruh tang sang kan dere banga kenru silam te perlok mentang la deban penkut ya kitu ki kenyang plang te kala dei kapur sap ban siat no te ngan ong ya pi perlok kar kom siat te la pila de penkut jam ka syong hala kan pi kwa ban siat kumno te la da kalong ka ba la te ka khambang hi da su siat terkhongum to su siat terkhong ai tang khendiat tang ban i pen sengat be ka atok te ka khambang ki perlok te ka rekom ber ka syong hala ka rukom le ka jong pi te perlok ka pet ngan iya pi mo ya ki knyang ya ka ba ngala deban penkut ngalabu ha ka bol si jaka bro arteliki ki klong ya ka ba ngala yo ben kenru mene mo pet perlok kini ki knyang plang ya ka ba ngala deban penkut ngalabu hang ne bol si jaka te perlok piui ba kisnyu jong kini ki nyang plang kila kuit ba pet perlok ngala kenru ba plat te perlok pet hadu ba ki knyang kila sedang telur kumto te kasyong hala ka rukom kenru perlok ngapat ngala kenru ngala pen kuit ba te ye kisnyu ru pet
Te kini perlok kila bang bahas tang ban susiat bet. Te perlok ka video jungam saksi kalong tangkatnya. Te perlok ka ngin saya kenduk biang haki webet ki video. Te kublai sibun kublai siajar ngu bat sko bahabannya like bershare ya kan ka video.